assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Jam e kisi e moɗo musidɓe julɓe nokku kala ka hikkorɗon fewdo o sahi ɗo hannde kadi ko alarba no andirɗon noon. Hannde noon ɓenne alarbaji ɗen fof ko alarba kono eɗe seedi haray ko adi kon taw miɗen salmina o lando si tawi woni hiɗon e jaam onon e ɓeygureji moɗon e Allah hara ɗum. Donc yo Allah on ɓeydan en jaam on yafano en wonɓe yeeso ɓen enen kadi o yaafo en so ƴettita en. Donc haray nawnuɓe ɓen kadi yo Allah on sellimɓe. Donc no andirɗon noon hannde ko alarba 2 octobre 2024 no andirɗon noon kadi 2 octobre 1958 c'est à dire 66 ans mbi hettuɗen hoore men. Donc no andirɗon noon hannde haray ko welo welo e yowitande fii ko hettuɗen hoore men kon e leydi lagine ndin fof. ɗum kadi noon no duwa e jaalade e aduna Allah on fof kala guinéen ka hikkori mo duwa antude nde ñalande ɗo. Donc ko ɗum yiyoton haray e waɗi ha simi wi on hannde kadi ko alarba kono alarbaji ɗen ɗe seedi. Donc haray e nder o émission nede jikkuji men on hannde kadi no woodi buy ko yewten. Donc kono hannde kadi en dolnoray kadi surtout e wano o indépendance on yani hettugol hoore men e jaggu porto e ça fait 66 ans jooni. Donc haray hiɗen tolni jama on fof landi ɓe fof kadi yoɓe écoute émission on ɓe suiva émission on meɗen anndi ɗon suivirde côté ji ɗin fof ka YouTube ka Facebook ka TikTok côté ji ɗin fof. Donc haray ɗo weltana ko ƴetta toon saheji moɗon ɗin kon e suivugol émission ji wonɗi feƴƴude gaaɗi. Donc haray noon no andirɗon noon hannde kadi ɗe woni ɗo invité ɓe men e ɓe waweten naɓudude ko yowiti e émission nede jikkuji men on ha ka leere on nangue o. Donc haray ko ɗum waɗi e donc en fuɗɗoray taw e yani ko yowiti e émission on kon nede jikkuji men. Hannde kadi hiɗe wonde ɓeɗo adade en hewtoyde ka fi indépendance c'est à dire ɗon sen hewtoyi ɗon di coup haray iɗon anndi ɗum ko yewtete lannata ɗon par ce que iɗon anndi ɗum ɗon no woodi buy ko sife e nder o 66 ans ɗo no woodi buy ko sife kono en gaynata ko ɗum waɗi haray en sakkitoroya ɗum ɗon yewten taw e toɓɓe ɗe anndanɗa hoore ma no yowiti e émission on hayso tawi woni ɗi ɗuuɗata ma juutata. Donc ko be ñomiten nder toon taw se eɗen yahoyen noon e ko programme indépendance on. Haray no anndi ɗon noon e siɗe yewdenede jikkuji men en addoray toɓɓe. Donc toɓɓe ɗen ko honɗum wonita ɗen toɓɓe yani temji ɗin haray ko hannde kadi eɗen fuɗɗino goɗɗum ngo koye rawnanoki. Donc ɗum ɗon hiɗe woni ɗo invité ɓe men ɓen ɓe fuɗɗanto e ɗum ɗon joni daren ko honno e ɓeydortoɗen ɗon kadi. Donc toujours e namuji men ɗin kadi ɗon anndi e no woodi buy ko yewta no woodi buy kadi ko heddi c'est à dire lannata. Donc mo ɓe no woodi ko sifo e nder namuji ɗi. Donc haray ko ɗum waɗi en tolnayɓe kisan e ɓe maake monsieur Mamadou Aliou Diallo. Monsieur Mamadou Aliou men hiwrike on. min hiwrtike on. mais ni ko bisimilla ko tooli to no voix on kadi. Donc ɓayna o yette baɓe daron kadi caméra on ɓay o yette dialloɓe. ok haray min hiwrtike on menen kadi min landike so tawi ɗon e jaam. D'accord menen e jaam. Ok haray monsieur Mamadou Aliou Diallo si innama monsieur Mamadou Aliou Diallo ko honɗum ɓe anditirte e golleji maɓɓe gila lagine ha e leydi ka wonɗen ɗo taw par ce que no gasa haray no woodi buy ko jokka e nder mum. Monsieur Mamadou Aliou Diallo jibinande Saare Panje to noon voix on seeɗa. Mamadou Aliou Diallo jibinande Saare Panje himo andira ko wiyete taylayagal ko. Naam. Ça veut dire ɗum ko tailleur. mi jannguno tailleur yagal Côte d'Ivoire. Bon dal ko ɗum ɗo woni golle an ɗen. D'accord. E nder golle mon ɗen no gasa ɓay si innama tailleur meɗen anndi ko ñowgol coñci si innama teela meɗen anndi ko ñowgol coñci e donc mi annda si tawi woni ko société wonɗon gollude mum ou bien ko privé onon hakkude yani onon personnel wonɗon gollude ou bien ko honno jokkirɗon nder toon ka ko fof. Non fewno ɗo tigi tigi on ko hoore am mi woni gollande. Naam. Bon hoore ko ɗen golle komin gollata ko ko tenue sport min waɗata football basket tenue de travail kadi min gollay. Bon piiji hewɗi dal min gollay min ñoyi drapeau piiji hewɗi min gollay kadi ko. D'accord machallah somi faami haray
ko ente kon yani blouson e piiji gon toon ko ñoyete quoi teniji donc ɗum ɗon fof ñoani merci beaucoup minen andi avantage no heɓade ndem joni noon e nder golle mon ɗen ɓay ɗon andi siɗe yewde affaire needi e jikkuji men e nder golle ɗe woɓɓe arda e needi goo ko jikku goo ko tawata hara no ɓe arda e sattede woɓɓe kadi no toon mi anda so tawi woni ɓe ko honno wonɗon gollidirde e jama on dal tigui tigui est ce que newede no heɓade mum ka sattede nden ɓuuri ɗudde neware no heɓade mum sattede kadi no heɓade mum andi luttata welde tum luttata kadi mettude tum d' accord haray client woɓɓe ɓen ɓe arda e ma ñaande ko an wawata e ƴettude hakkille ma ɗen e wawa ɗum no wernude on tigui ha moƴƴa e haran so sonki haran a sonkaali ɓaɗi an haare ko an faala kum makko kum an waɗa do yaha endoɗa kum makko kum so yeehi andi haray an on ay fusi ko bonanma ala kono so a ñaaɗi o ñaaɗi a heɓata ko woni juuɗe makko on goɗɗo kadi arata ay ka yaari o après o bonna inde ma d' accord ko ɗon mi andata ki santelaɓe men hikkornoɓe yemberen kayde yemberen centre ha Sare Panji ha Toroya Binde Fello donc côté ji ɗin fof hawkere hoore yani localité ji andaɗ ɗin fof donc e ɓohere Longori Dumum Komo ɓe fof ɓe weltana dal e ko tawata haara meɗen andi no woodi e maɓɓe buy e jokkuɓe ɗe golle ko tawata hara no nafude jamaji ɗi no nafude ɓe kamɓe tigui haray noon e nder golle monɗen e yani ko wona ño'ede kon ko wona ño'ede kon est ce que yani marche man no heɓade mum ou bien yani ko wonɗum e sattede wonɗum heɓude toon dal ko wonɗum e sattede wonɗum heɓude toon on tini tigui tigui on golle ɗe ala golle ɗe gollata tawa sattede ala nder toon d' accord ko si tawi hawri jommum muññike walla si muññaki kono golle ɗen fof no wonde e sattede d' accord e ko on tigui wawata e ƴettude ɓernde mum nden anda kañum ko ɗum ɗo faala si o andi ko o faala kam kala arɗo o waway wernude on tigui ha moƴƴa d' accord hara ɓe haɓali ok yani ɓay woɓɓe arday e wasere needi wiide noon e woɓɓe kadi arda e needi quoi d' accord aray musidɓe on faltike koɓe golle koɓe jokki kon donc en feƴƴaki san e ko wiya kon donc haray hande ɗe yewtude ɗo si en ari ka émission needi jikkuji men e yewta fi ko wiyete e yani teddungal sino yewde fi affaire needi e jikku haray teddungal no nder toon jikke kadi no nder toon ari e saayi mi fuɗɗino yewtude ɗum e donc kono mi wawano gayntade joni si nama needi e jikke e teddungal mi anda so tawi no woodi ko wawato yewtude ɗon ko senidiri ɗin ɗon ɗiɗi teddungal ko honto heɓoto jikke kadi ko honto heɓoto ɗo en hewtude ɗon taw d' accord aray komi wawata wiide musidɓe men wonɓe darɗe ɓen wonɓe darɗe ɓen fof haray ɗen hiwroɓe eɗen salminaɓe eɗen lando so tawi ɓe jaam d' accord fuɗɗoren guilandema ka wiyete tenkiɗin ha sande ha pellal ha Soto ha Yemberen centre ha Pandiara ha Dongol ha Kimpaya ha Kuruwi haray ɗen salmina musidal ngal fof lando so tawi ɓe jaam haray hande koyoɓe andu o émission ɗo ko émission men en fof wona émission goto haray tigui tigui on dal ko ɗum ɗon e woni ko holliteten ɓe taw d' accord e pulal ngal noon no metti fi ɓawi ɗo ko pular wonɗen haalde en ala mélange ude hay fus donc haray komi wawata wiide musidɓe men ɓen fof e kawtalɓe men ɓen fof haray hiɗen toriɓe soutenance ko adi adi ko oui c' est vrai soutenance mo ɓe no faala ɗum vraiment côté ji ɗin fof mo ɓe no faala soutenance minen kam meɗen gattoguini soutenance o nani goy awa wattama e juuɗe mon nanne ayi haray allez y e si tawi woni e kisan en feƴƴay e toɓɓere nde mi arti e mon nden joni mi anda ko honno yirɗon ono si nama jikke e yani jikke e teddungal ko honno ɗin ɗon ɗiɗi seedirta yani est ce que ɗiɗi jari seedude siɗi seedi ko honɗum honde tuma jikke heɓoto hara teddungal ala ko honde tuma kadi teddungal heɓoto ka jikke onno ka jikke ala on tini jikke e teddungal woɓɓe hiɗa waɗana ɓe ko andanɗa hoorema haray hino foti hino laaɓa kono ɓe wawata teddindema bon woɓɓe ɓen hiɗa ronka ɓe waɗande kono ɓe teddine andi ko piiji ɗiɗi d' accord ça veut dire goto kala no Allah walan ɗon tagiri ɗum
jogiiɓe needi ɓen ɓen ɗon Allah no waɗi ɓe jogii needi jogiiɓe ɓe alaa needi ɓen kadi Allah no waɗi ɓen ɗon kadi ɓe alaa needi est ce que d' accord est ce que famille ji ɗin tawa ka e ɗum est ce que yani ka nder ɓe nguureji ɓay goɗɗo so meskis goɗɗo heɓatake tun tawa imo immoda e needi est ce que na mawɓe famille ji ɗi daroto ha needi ndin heeɓo oy ko mawɓe famille ji ɓen tigi daroto ha neediji ɗin heeɓo d' accord no hoore no mawɓe woni daroraade no neediji ɗin heɓo tani fewn ɗo hino manque seeɗa d' accord par ce que hari ɓaawo ɗo paykum ma bonnay mawɗo goɗɗo aɗa piya kum hay fusi tawatama kono joni paykum ma goɗɗo si paykum ma bonni nokkugol mawɗo goɗɗo piyimo a yahanaymo kono to seedoy toon kaka police ko ɗum taki joni fayda fay ɓen needi maɓɓe ndi no manque ya par ce que a yiyay paykum goɗɗo no bonna ɗo ta ɗum ɗo aɗa andi ɗum ɗo rewa lawol kono ta wawata haalde par ce que sa haali goo o yennama sa piyimo o naɓama laaw donc harale o wallidira woni fi needi voilà o wallidira woni fi needi ndi donc jikke teddungal donc min miɗe jiiɓi seeɗa par ce que miɗa andi no gasa no wooda heɓuɓe teddungal kaɓe heɓata jikke ara jikke ɗen ala hakkude maɓɓe kono teddungal ngal hara no woodi par ce que si tawi woni a yimo ko ba yani mawnirawo ma iɗa andi oɗo ko bejontamo teddungal ngal haysi jikki ala kono tawi ko bejontamo teddungal ngal min naali joni ɓawoɗo yeru seeɗa mi anda onon konno manitor ɗon ɓawoɗo ko honno teddungal ngal hakkude jamaji ɗin wonirno gila ka sukaɓe hakkude sukaɓe mawɓe ha e yaasi hande on hakkude sukaɓe e mawɓe ɓen ko honto teddungal ngal woni ko hikki ɓawoɗo teddungal ngal hino woodi ha hari no fuɗɗori gila ka koto e miñam d' accord hari koto wawata yennude miñam ɓe accira ɗum noon sa yenni koto ma no fotta fotte o ɓe wallinte ɓe tappa bon mawɗo ma kañum kadi no woniri wo no woniri si o noddima aray ɓattoɗama o anda ko ɗum ɗo wonɗa o wonma haalande si yara ka yarata o so wi jooɗo ɗo ko ɗo wonɗa jooɗade d' accord ayi simi faami donc haray no woodi buy ko ɗoyti yani teddungal ngal e côté ji sukaɓe ɓen fewdo o saayi ɗo e par rapport ko wonno ɓaawo ɗo ko ɓen awayi no woodi ko ɗoyti buy moƴƴa noon ok par ce que ko honno waɗi fewdo ɗo a yiyay paykum no iwtiri ɓaawa mawɗo no rondi dongal paykum kum ara vip yawta ɗum innata baaɓen adde mi jaɓana walla ko wiyata koto addu mi jaɓane haade le ɓaawo ɗo sa ari a tawi koto ma no rondi dongal hiɗa wawi ngal ko a jaɓay ngal naɓa ngal ha hewtinoyaka makko walla naɓa ngal ha ka seeda toon ɗon so tawi wona nokku ngotu ya toon inna he ko ɗo nomi woni selirde oyno baba a jarama ari ɓaawo ɗo ko ɗum woodi joni ɗum ala joni noon on andi min ɗon kadi miɗe jiiɓi par ce que kon ɗum waɗi so yi hande ɗum ala min e sengo goo e mawɓe woni hoolaki sukaɓe ɓen sengo ko wiyete kon e hollugol wasere needi par ce que hande so tawi woni mawɗo no rondi no woodi moƴƴa fondoɓe sukaɓe moƴƴa fondoɓe ara ɓe na baɓen adde mi jaɓa noon kono mawɓe jaɓata mi anda ɗum ɗon kadi yarli si tawi woni ko mawɓe woni hoolaki sukaɓe ɓen ba ou bien ko honno muraɗ ɗin ɗon kadi wawata gasirde par ce que wona yo wiye tun haray sukaɓe ɓe jaɓanta mawɗo ma ɓe waasi needi tawata hara sengo go kadi ko mawɓe woni jaɓata ko honno yirɗon ɗon kadi ɗon kadi no waɗi façon ji par ce que mo hoduɗuɗa e hoɗo woto on ɗon a wawata wiide o si o jaɓanima o luttida e ɗongal ngal d' accord ko si tawi komo fottirɗa ni tum wiyete oɗo si o jaɓanima o naɓa e dongal ngal kono mo annduɗa on tigi no anduma hiɗa andi on tigi si on tigi jaɓanima a wata ide on tigi kaka ko nokkugol woni nawde ɗay ɗo haray ɗa andi siko bandi ma simo moƴƴi ma simo boni voilà fewɗo ɗum haray ko jikku sukaɓe wayno nam away nani sukaɓe changé jikku nani enen kadi heeɓe jikku moƴƴo sina ɗum haray haalaji ɗin ɗo donc a yi ɗum ɗo yo taw hayo hattu e men ɓay ko no wiyata mi généralise e sengo go kono sengo go kadi mi ƴetta mi waɗa e wonɓe hollude siga ɗin jikkuji kanuɗi ɗon yo hattu e ɓen ɗon
enen kadi sansen hara ɓiɓɓe men mami min ñiraɓe men hara heɓoyay jikku landaɗo yani jikku wonnoɗo ɓaawon donc haray on nanama donc haray toujours kanede jikkuji men no woodi buy yani namuji ɗin ɓaawoɗo anduno ɗon buy yeru ko mandi ɗon kon e nam ka fewndi ɗen ɗo est ce que ɗin namuji ha joni no gollirede ko honno ɗi ɗuytori ou bien ɗi ɓurtu ɓeydade par ce que mi anda onon konno yirɗon on analyse ɗon namuji men ɗin nomi yiri noon namuji men ɗin ko ɗum wiyete fayida ɗi yeggitama e ɗi alaka e waɗede d'accord kadi par ce que ko on waɗi hari ɓaawo ɗo si innama nokkel kaari e cuule no wadde toon ɓeydon fo on seeɗa ndamon caméra on kadi cuule no wadde toon cayɗen fopp ɗe hollodiray d'accord cayɗen fopp ɗe aray e ɓenna duwa alluje no nokkel kaari e bimbi subaka cayɗen makko baɓe ɓen fopp ɓe mottodiray cayɗen fopp si duwa alluje ɗe waɗama beti daɗi woni ha kikiɗe on sati noon kadi jeunesse on fopp aray ko maaro ɓe unata ɓe waɗa nendi ko ɗum addete kikiɗe jeunesse on fof aray ɗum noon kadi kadi hoɗo kala hoɗo si beti salminama hoɗo kala hoɗo heɓay geɓal ta on tigi hownaki innata min mi ñamata ɗum ɗo par ce que mi anda honno ɗum ɗo moƴƴinira bon donc joni si tawi cuule waɗi a hoyni nendi hara a hoyni beruma hay goto memata ɓena mene men ha jakay ɗum ayi koɓe hoolaki woni ka ko mawnintinare non non ɗum ɗon ko mawnintinare noon non na ɗum ɓamane par ce que sa yimoro joma ñaami o ma yaali an kay ɗawa ñamde ron ka maade normalement ko hani ko donc ko noon woni ok aray o weltanama donc mi anda so tawi woni en accita e antenne noon kadi hara nodda ɓen kadi so tawi woni en heɓay e participe ɓe émission on noon peut être ɗe yeeli donc haray numéro on kadi no région to wawa en accitande numéro on kala noddowo ko yowiti émission o yewten surtout kadi fête 2 octobre on ɗum ɗon kadi mo ɓe no yiri noon no wawi kippade e yewta nder ga ɗum noon hara en antina numéro on ko 78 116 82 38 78 116 82 38 donc simi trompike numéro on haray toujours numéro no affici ka télé donc ka écran ɗon haray so daari ɗon o yeyte numéro no affici ɗon haray ɗon wawi participe de onon kadi wawon noddude donc haray monsieur Mamadou Aliou en artaki sam e ko yowiti finde ñalande hande ñalande hande ɗen ko ñalande mawde wonande pays république de Guinée on donc fête yani 2 octobre 1958 2 octobre 2024 ɗum no holli 66 ans mbi hettuɗen hoore men mi go'o newede no toon mba alhamdoulillahi si sattede no toon kadi haray ɗum ɗon kadi koyen fof woni e tonade e nder o 66 ans ɗo joni noon mi anda ko honno onon wawaton analysirde e nder o 66 ans ɗo ko honɗum e newede wawɗen heɓude e ko honto kadi sattede nden won yani ko honto kadi wonɗen e duɗɗade ko ha honto kadi wonɗen heɓude sattede jusqu'à présent fewno ka fewndi ɗen ɗo ayyo fewno ɗo hiɗen e duuɓi 60 e jeego n'est ce pas mbi hettuɗen hoorema way weltare en hettike hande weltare en hettike jungo porte hettike jungo porte welti ɗum de kono monare fayida kadi a monike ceytane a ɓiɗi hoorema ah bon oui a niiɗa a wawi hettude hoorema a wawata moƴƴinde meselal yahay mi landike on ɗo non vraiment haray ɗon hettugol hoore mum haray ɗon no waɗimi ɗuma seeɗa par ce que ko honno waɗi sa ko foti sa hetta e hoorema yo taw hara no woodi ko wawɗa moƴƴinde kono noon si tawi fof ko ka moƴƴinanteɗo hay goto moƴƴinantama hay foti hara hettugol hoore mum ɗon no satti a wakkilaki kadi par hettugol hoore mum no yeeyi e wakkilare population o goto kala haɓɓito ko min ɓurata yaltinde goɗɗum ko anndanɗa hoorema haray jama on fof nafitore
kono noon si a yaltinta ko anndanɗa hoorema jama on fof nafitoray hara nden hettare ɗon ko ɓilare wonata ɗum faami indépendant men on no weeli ha no foti ha kono indépendant on nomi yiiri noon ɓe gollirani no indépendant o wiiri noon par ce que sen hetti hoore men wona yen jokku habgole ka nder leydi wona yen jokku pire wona yen jokku leƴƴi leƴƴi koyen golluka leydi men ndin avance enen kadi woɓɓe wawa arde ka men inna hande miɗo yaade Guinée aventure kono sa daari fayda kaka sakkitorum ɗo Guinée watta yahede aventure kono haari ala a jinday ɗo fayda région Mali o fop ha laaɓe si a heeɓi toon étranger ɓe ko walla jowa walla sappo yawtata ça veut dire on indépendant ɗon ko honno ɗum woni donc kon waɗi ɗum ɗon ko ɓe suusali ardiɓe leydi ndin ɓen ou bien kon waɗi haare étranger ɗuɗata yahude quand même non mi sikkile goo ɓe suusali ardiɓe ɓen ɗiɗi golle ala o andi ko lanɗo ñaaɗi o ko lanɗo ñaaɗi si tawi golle no woodi on peeyi o yahete tun kono noon si tawi golle ala a wawata yaade on peeyi sa yi hannde Guinéen no yalti partout ko yalti ko no ɓuri ko jooɗi ko par ce que golle ala kamen bon population on noon no wakkiligoy population on no wakkili ko on top woni probléme hakkunde maɓɓe ko o etiniyagal woni hakkunde Guinéen ji on ko ɗum haɗi Guinéen avance kadi normal surtout ça tant que on ettini ɗon accali Guinée min naale en yarata yeeso kono yawata en selay oɗo ko pullo oɗo ko maccuɗo oɗo ko sosojo oɗo ko jakankejo oɗo ko forestejo on few woni hunde wotere ndaren kañ kadi mo andanɗa hoorema hiɗen tañini oɗo gayna e jonnem mo so waɗi duuɓi 5 e ndaari on tawi o gaynata kono en joɗɗinoma hiɗe wawimo kadi imminde ɗum kay donc mi raɓɓi mi taƴita ɗon taw du coup sa a lammini goɗɗo gogo non seulement hiɗa tañƴini o gaynayi te ensuite kadi ko so wallama si o gayna andi sa lammini goɗɗo a yiɗimo a lamminimo a votanimo normalement a duwaka darade ɓaawo bamba juɗɗen ronkamo tambitade e golleji ɗin ka mo ɓe immoray ka wawi ɗon par ce que andi a waɗimo yeeso kono kanko tugotenata wotoro a santa s' intérêt donc ɗin ɗon fof no toon enen Guiné en jon ko ɗum ɗo woni ka fayda ko ɗum en woni ka fonde men e walla e goɗɗo ɗo ha laamo walla mo kadi ha terrasse en wawi ɗo wallude goɗɗo o laamo so laamike hande kadi on noon o woni ennemi goɗɗo hande kadi en ala en ɗaɓɓude ko honno wallirtenmo ko en ɗaɓɓu ko honno o liɓirte jon noon si tawi arɗo o koye waɗno yanira wona yo yen waɗu no wallitode mo leydi ndi golle andi haray neɓay kamen gollaka e ɓay leyɗen jogui ko ente ko le pouvoir exécutif le pouvoir législatif le pouvoir judiciaire ɗiɗo fof no toon donc ɗiɗo fou yani ko branche ji suudodirɗi ko ɗi yani tambi leydi ndin ko ɗi woni essence leydi ndin hande donc ɗin ɗon ko ɗin ɗon si tawi woni ɗin ton lutodiri e programme ji ko ɗum woni marsata donc haray les trois pouvoirs la pouvoir exécutif législatif et judiciaire ɓen noon doit wadde ɓe noon no doit famodirata fus majjirali ɓe donc indépendance on minen men nanaynoye ɓenna en hetti hoore men ko gonga mais kono lanɗo arɗo on gono Ahmed Sékou Touré fait Ahmed Sékou Touré président Ahmed Sékou Touré no mi nanirno noon selon histoire on enen to kon tour énorme har no woodi tour énorme on kasa ɗuɗuɓe haari anda ɗum par ce que sinama tour énorme min anda ko honɗum wiyete ɗum exactement ka pula kono no wiye tour énorme ko honɗum woni ɗum ɗon ko saabu honɗum kadi ɗum wonano ittanede et pourtant leyɗen hetti hoore men ko indépendance non minen kadi min finu men tawi on tour énorme no jaali e leydi ndi fof si a remi dal a peesay ha ka ronkuɗa o accita bon siɗa jogui kadi nayyi ɓe ara ɓe daara ɓurgue mon ngege naɓa nguen ɗon tuuri ko noon goɗɗi ɗin woɓɓe ɓen ko noon naɓirta haaɗi lanna sa yeehi mana e sa naɓingue ɓe peesay ngue singue heeɓi kilo 100 ko coggu kilo 50 joyi ɓe jonnayma otta ɗum ko heddi konko kamɓe jeeyi
wonon ida e nder indépendance woyɗa e nder liberté liberté ye ko newɗa kon antun a jeeya ko ma hitande kala naɓanaɓe goɗɗum goo sattede bon si a reemi kañum kadi au lieu ɓe inna joni a yomin soodu koye a naɓa peesoya ɗum ɗon kadi hibbe e magasin wi goɗɗum nde wonde yaha ha ñola yaltine ndungu hibboye ɗum faami nde wonde si yiye ha yimɓe tampi e ɓe yahana toon malgré ɓawo ɗo hari ñameteji no moƴƴa ɗuuɗata yahamɓe to ñamete ɗum ɗon ko noon bonirta si tawi wona e pays goo naɓa on andi ɗum ɗon fof ko caɗele par ce que ko honɗum waɗi e no remede kono ko foti siɗa remude ndaar ko remuɗa kon ko honno gollirta hara bonata walla ko honno an kadi waylirta ɗum ɗo waɗa nonego kono joni siɗa remde maaro tum walla yiɗa remde kawa yiɗa remde bantara a anda bantara on ko condini ko honɗum gollata feme micro andi haray caméra on kadi andi haray important ɗuɗa ɗo ko foti ko remata kon haray ɗa andi ko ɗum ɗo gollata d'accord hara si population o remi a sooday kono so tawi population o remi hawri koye peesɓe naɓani ɓe a soodata a andi haray ɗon sat tawi ɓe yahay ka soodeteɗo bien sûr oui donc joni kono ɗum ɗon ko sattede nden noon joni newede nden kadi ɓay en hetti hoore men newede kadi mi ɓuuri tañinade no toon de hari kono ɗum en newede yeru ko manti ɗon kon kon ɗum heɓuɗen e nder o indépendance men newede nde gila e Ahmed Sékou Touré ha fewde ka wonɗen ɗo ka Doumbouya général Doumbouya ka laamiɗo newede nden ɗum ɗon koye ko ɗuɗde newede nden haray koko oto wiide ɗuuɗa haray koko iwɗen e maccal nga ko fi porte kon haray ko ɗum ɗo woni newende way haray ko ɗum ɗo woni newende par ce que hari hanki koye maccuɓe porte hande wona e maccuɓe porte haray ɗum ɗon ko newende goo kono honɗo nan newende no welirayno ko si tawi enen kañum kadi en innino joni en hetti hoore men yen ɓorto dolu konko wallinen ɗa gollen selen wigol oɗo ko ɗum ɗo oɗo ko ɗum ɗo enen kadi wawe yaltinde goɗɗum ko andanɗa hoorema hara ko enen créani hoore men enen modifie ɗum ɗo inɗen ko enen modifie ɗum ɗo ko marque Guinée moƴƴina ɗum Guinée kono en etaki hay fos population on etaki laamu ngun etaki jokka hareji nder toon gosindira nder toon si ɓe tawi oɗo ko jongando si neeɓi seeɗa ɓe non formi kuudeta ɓe hennade on ɗon ɓe heeɗa donc ardani en newende kono ardani en kañ kadi e sattede par ce que si jannguɓe ɓen fof yeehi ɓe jannga ɓen ko honno wuuritare ɗon sattay mi landike haray ɗon no sat min mi landi ɗon sattay haray ɗon sattay ko ala hoore yahata ko ala hoore yahata oui donc o yi 66 ans de l'indépendance min fillitoto ɗum hande 66 ans de l'indépendance hein on a eu trois régimes combien de présidents 5 présidents hein si mi yeggitani 3 régime heɓuɗen par ce que si innama régime ko voto naɓɓen hein en fuɗɗoray premier régime o fe Ahmed Sékou Touré votanama o jooɗike o tappi ɗon ha jusqu'à la mort jusqu'à sa mort disons ha o maayi iwe ɗum noon Lansana Conté ƴawi en 84 si j'ai une bonne mémoire en 84 d'accord on ɗon kadi tappi ɗon jusqu'en 2008 hein ha o maayi ko maayi ndengitimo ka laamu après transition ari Moussa Dadis ƴawi kono won troisième président troisième président des régimes d'abord troisième président des régimes on on tappi un an disons comme ça malla 9 mois wiyen tun un an o tappi ɗum noon o iwi 2008 2009 o iwi après Sékou Ba Konaté ƴawi 2009 2010 en heeɓi ɗon taw 4 présidents des régimes hein après 2010 élection forma professeur Alpha Condé ƴawi 2010 2020 normalement o tappi 2 mandats hein ko ɗum ɗo woni troisième régime o par ce que ɗo ko élection ɗon kadi Alpha Condé o tappi 10 ans imo laami
kankadi noon min nayi hari ko falno ko hawma yaggoy par ce que 3e mandat on hari fof kiti hein donc 3 régime 4 président 5e président on coup d'état général Mamadi Doumbouya ɓe monti ha ka fewni ɗo ko kamɓe donc wiyatno élection formete ni ga donc hiɓe mum dal hiɓe mum c'est l'avenir nous édifiera gonga ko inte kon donc jusqu'à présent ko CNRD o laami ha nder o nde ñalande hande hewti ko ɗum woni 5 présidents 3 régimes en république de Guinée donc e nder ɓeɗo min no mari komi yewta seeɗa du coup Ahmed Sékou Touré ko ente kon en hetti hoore men c'est-à-dire ko ente kon il y a l'avantage il y a l'inconvénient c'est-à-dire il y a un mal nécessaire un mal nécessaire piiji buy sattende waɗi nder ton ko nafa kadi noon yaltiti nder ton non seulement en hetti hoore men e junngo porto donc on tuma hari yani hettugol hoore men e junngo porto ngol on tuma hari a waway fontade e kama a waway fontade disons comme ça golleji goo kadi no toon har ɗum waɗɗakima han kadi par ce que e jaggu porto on no anda sa gollali ɓe exécuté on faami ɗum noon no anda ko honno yani histoire no waali o commerce triangulaire no ɓe wonno waɗirde fewon ɗo ɓay ko gore ɗo ɓe rewnayno e yani ɓe nanggayno ɓen Afrique ɗo gore ɗo ɓe rewnayno fewndo maccangan kako gore ɓe yaltiniraynoɓe ɓe naɓa commerce triangulaire yani Europe Afrique Amérique Europe o yii ɗum ɗon fof Allah waɗi iwi et heureusement Ahmed Sékou Touré il fait partie parmi les présidents parmi les premiers présidents soi-disant non les blancs kamɓe mo tawa e attiɓe wiide ɓen joni porto on c'est bon ko ɗum waɗi ha so wi wondema nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage meɗen suuɓi yani meɗen suuɓi wuurgol e hoore e nder sattede edi hettare e hoore jaggu donc e yani makkinanagol goɗɗo nden suuɓi wuurgol e yani e sattede nde min wonni nden miɗen bañi ɗum ɗon e yani angal amen on miɗen bañi wuurgol e angal menen e angal amen on edi wuurgol hara ko newede kono ko makkinanagol portojo donc mi anda so tawi woni onon e ngol parole ɗon ko honno yirɗon ɗum ɗon fewndo on tuma fewndo on sayti par ce que piiji ɓoy sifama e fe mum fewndo on sayti parole ngol hari ngol ko Sékou Touré arno tun hari min fewndaki on sayti hari min jibinaka kono d'accord e parole ngol no fuɗɗorno hari no fuɗɗori no labira début on bon début on hari no laaɓa voilà fin on e boni par ce que Sékou Touré ko faalano kon entourage makko jaɓaali par ce que on ndaara président ji heewɗi kamen to président ɓen kamen fof ko entourage on bonnata d'accord si a ari ayne min ko ɗum ɗo mi gollata no fuɗɗoriɗa ɓe ara ɓe na o ko ni waɗirta sina ɗum ɓeɗo ɓe yimmi compteur ma ko noon piiji ɗin Sékou Touré ko noon piiji ɗin bonirimo fuɗɗimo bonide ka fuɗɗinomo bonude o ronki o andude ko honto ƴettititta par ce que hari kanko mo visino ka demal taw si jama on jaaɓi bon yeyi noon ha jama on dal ɓe wawali famude ko honɗum Sékou Touré faala e watta nanguidirede complot ji formé complot ji watta ɓe si hay yimɓe mottodiɗɗa ɓe ina ko complot forma fenoɓe kañum kadi no e nder mum ɓe yaaɓe na karen folmi complot si mi añima tun miɗo yaade mi dénonce ma minna kare no forme de complot ma kañum kadi ɗaɓɓude lawol yaltirgol fi wata tawe innaɓe voilà d' accord ɓen ɗon ɓe maƴƴina ɓen ɗon woɓɓe doga yalta woɓɓe nangue ɗum hewɓe no Sénégal ɗo iwruɓe Guinée ka dowriji ɗo doguino fewnon tun te hara kadi ne ko joom gande tun kadi jangguɓe tun bon yeey noon ha anduɓe goɗɗum ɓen fof lanne yaade acci Sékou Touré joni Sékou Touré heddodi e komoɓe tun ɓe jangga ko honno leydi ndi avancirta ko porto golluno kon fof lanni bonde
laayi waɗanoɗi laayi waɗanoɗi fof landi bonde joni ko hombo gollata laawi cuuɗi labanoɗi en annda no goɗɗo ro moƴƴinirte ye min ɗaɓɓa jaañe min ɗaɓɓa jaañe min ɗaɓɓa ɗuma min melta laawi ɗi minen kadi te laawol meltatake min meltayno ko ɗon Mouradou Sékou Touré ndum ko ɗon ndu lanci c'est dommage faami no yurmi yawɗo Guinée wo sa immike ɗo wono Sénégal a immike a yeehi Guinée a suuɗoto yontere tawiɗa waali kala jimbe maɓɓe harɗa waali yontere a faami bon si ɓe anndi hiɗa toon ɓe nangete taw ɓe naɓa ma ɓe enquête ma ha après si a heeɓi licence ɓe accitama sa heeɓa licence ɓe rondoma ɓe naɓa ko noon lagine dogira bon yawti ɗon en sifoto e ñamitay ka ɓe seeɗa tun yawti ɗon ari ka Lassana Conté Lassana Conté ɗum ɗon koye tawde amen waari minen mi wiide alhamdulillah tan Lassana Conté o libéri jama o woni goto kala ko golli ko kañum jeeyi on sayti fuɗɗa gollede hari a kontay ɗo misidaji temedere si heɓa miside goto ka laawol yeehi ay kon ɗum laawol jasante ko si tawi ɓe jogui ko dogata ka laawi ko si ɓe ala ko dogata toon ɓe wawata jasude laawol wawata kaɓe teppe maɓɓe ɗe rewata ɗon tun ko ɗum ɗuman bon Allah waɗɗi Lassana Conté hayso o koral yimɓe ɓen kono libéri jama o goto kala o inni goto kala ko golli kon ko kañum jeeyi hande kadi normo ala goɗɗo ittantaki goɗɗo tuuro ala si a neyi jawle ma ko an jeeyi si a remi guesa ma ko an jeeyi no ɗuɗiri wo ko an jeeyi a darnay kadi suudu ko an jeeyi voilà a darnay suudu no faaliraɗa ko on sati fulasoji ɗi watta darnede cuuɗi seeɗa haari sa mana sa heeɓi huɓere pellal a jinda e ɗon fopp ɗum tundu ɗon fof sina yembere heɓata huɓere kono nde Lassana Conté laamuno ɗum ɗon fof wanno kuɓe laawi jasa c'est bien wiɗen alhamdulillahi yeehi ɗon o ari ɓe ari o maayi ɓeni ɓe waɗi coup d'état ɓe laaɓi joni ƴettugol tun coup d'état ko wuurɗo wuura kay mo maaya no waɗe coup d'état maayiɗo no waɗe coup d'état maayiɗo wataki coup d'état o ƴettugol tun ɓe waɗi adoka pouvoir ɓe waɗi adoka pouvoir joni noon saku maaro wonno kum 30 000 walla 20 000 ɗum joni monti ha 100 000 no montiri noon ha yeehi 150 000 montiri noon ha ɓen ɗon iwi oɗa ari wiyaɗo oɗo ko professeur oɗo no gasa walla en o ari leydi ndin ɓurti ukkade noon o walli en de leydi ndin ɓurti ukkade noon ko honno ndi ukkori hande sa ittali ɗo sa ittali 30 000 francs CFA heɓata sakum maaro a heɓata sa on 30 000 francs ɗon ko hay cewɗi a dellatake ɗon ko kanko waɗi ɗum ka ko population no himo tawa kanko kadi population kadi no tawa population no tawa kono kan kadi mo tawa par ce que leydi si dédoignement o yombi tun goɗɗo wata serinde goɗɗum ɗo par ce que himo andi ko honno yaltiniri ɗum ka poor ka bon si tawi dédoignement seeri aynata dédoignement no seeri inna oɗo yo ɗum ɗo yo yombi marchandise makko kanko o heɓa goɗɗum o heɓa hunɗum hare wawata hara o heɓata e fof on ɗon arduɗen e makko ha ka militaire on hendi ɗo militaire on hendike e yine leydi fewnori noon taw ɗo kadi gonga waya hay fof taw ko haalete ala ɓe immaki taw ko torotoɗen Allah ko yo Allah sansan en piiji ɗi voilà ɓurta en newinande tigi on komi toroto voilà Guinée jon fopp koyo woni hunde wotere ko adi ko yiɗanɗa hoore ma ko yiɗana ɗum moron joma Guinée jon haray hiɗen haray e woni e jaam si tawi tu yimɓe ɓe feppa ko hay jannguɓe en hiɗen nande ñande woyi ɓe haalde si yimɓe woni ɓe feppa ko dundarankejo ɓe addata ko wona yeeso maɓɓe ko ardoɓe kono noon sa yeehi Guinéjo no waywade o no waywade andu oɗo ko morenjo ma Guinéjo yiɗumo fi Allah hoti annabijo meɗen Muhammad ɓay on ko noon kafi lagine
hiɗa jeeyi toon kanko kadi himo jeeyi toon neɗɗo hannde kala ka o jibina carte makko yalti ɗon ko ɗon o jeeya goɗɗo watama yaltinde ɗo ko wakkiliɗa o ko wakkiliɗa goɗɗo watama yaltinde ɗo hannde Guinée ko en fof jeeyi Guinée hay goto wata yaltinde hay Guinée hay e goto ko foti enen koye won hunde wotere golle enen kadi heɓen pete ko créé ɗen goɗɗum go konen hay zéro population zéro laamu zéro hay fusi ko gollete ko anndanɗa harama harano waɗi normal ala harano satte Guinée walla bete au moins kamɓe commerçant ɓe concurrence wona par ce que si concurrence ala leydi yaata goto kala haɓɓito ko min ɓurata yeyde ko yombi mais kamɓe ko si tawi satti ɓe mara marchandise maɓɓe on haa ka satti ɗon ɓe yaltina marchandise maɓɓe on ɓe yeyra sakum walla ɓe yeyra kilo et puis kadi hara ɓe seerina hara ɗo seeri kadi ñaama ngenaari ɗon hara no ñaama ngenaari ah oui c'est ça ko ɗum noon andi ko ɗum waɗi asimin noon population on no tawa la population fait partie parmi les gens qui reculent le pays inatake ko laamu ngun tun reculugol pays on ko côté ji ɗin fof darata mo ɓe yurnito e côté mum on par ce que laamu ngun tun wawata arriére gol pays on population no tawa yimɓe tawa wala yimɓe tawa d'accord par ce que ko honɗum waɗi si innama yo waɗe ɗum ɗo ɓe ñobbude juuɗe maɓɓe waɗenna ɓe waɗata a piyata bon on yaasi yawti hannde forcé ala goto kala no jooɗo no wadde ko faala donc ɗum fayda enen dal enen Guinéen jon dal ko kari an hettorto ɗe wakkilare molanade et pourtant min nayi rien ne nous manque puis fous ko manque rien là nous avons la bauxite l'uranium le fer le diamant l'or hein ɗin piiji fof iɗe mari ɗum ɗon pourquoi enen ha joni tawata hara joni ɗe yi wulla ɗum hanno fi manquement de yani infrastructure ji wano laawi ma ponji ma courant ha joni ɗe wulla fi ɗum et pourtant leyɗe mari ɗi ɗumaji ɗa fof est ce que yani ko laamu ngun tun woni ɗumannade ɗum ka ko peheɗe woni ko manquiren enen fof par ce que ɗin ɗon fof ko piiji ngaluji marɗi doole tun jogui ɗen tigi on dal min on ko hakkillam mi anda Guinée jon taw ko honto duɗɗi ko honto ɓe feggi ko ɗo min anda par ce que ko honno waɗi a yaha wona ka ladde yontere harayɗa toon siɗa yiɗa naɓorta ko ñamete no woodi ko ñaama fam no woodi ko ñaama bien sûr lagine a yahata ɗo 5 kilos tawa hewtali ndiyam enen ça veut dire ko leydi ndin barkina yimɓe ɓe wonɓe toon ɓen woni barke jokkali par ce que hoɗum waɗi haɗi bakkere jokkaɓe par ce que a waali gollitirde ko woni e nder leydi ndin kon si tawi no gollitirede ɗon ko woni e nder leydi ndin kon toon ko woni ka ɓurure ko woni fuɗande ni fudde ni kon tout rima ɗum ɗon tu wurni Guinée en jon ɗum ɗon tu wurni Guinée en jon d'accord kono dankaka heɓɗo duuɓi 10 yeehi aventure ko aventure o nde ɓuuri joni aventure on ɓuuri donc mais andi fiyo ɗuma fiyo nde hettare men ɗum no waɗi calɗi buyi par ce que so daari wano enen ɗo ni hannde ko heewi no wirɗon noon no yalti aventure bon kono min nayi sengo goo aventure on kadi no woodi ko nafi tawde haray no woodi buyi wonɓe heɓude kon extérieur naɓa gollitira ɗum kadi ka nder pays toon saabu so daari village ji heewɗi changi no gonga bien sûr no woodi localité ji buyɗi a heɓal taw koyente kon courant électricité yani ɗum toon jalbali taw kono eɓe wakkilani hoore maɓɓe naɓa panoje naɓa darna cuuɗi tawa sa yiiɗi kaka saare tum wawɓe wano woɓɓe goo jiñinta inna yo ɗin ɗo woni kono hare ɓe waɗi ɗi dalle confin ka nder village ji toon est ce que ɗon kadi aventure on ko honɗum woni ko lorrata pays on e ko honto kadi nafa kan kadi yani onon kono yirɗon aventure on par ce que si innama mo ɓe no yaltude yaha darnaka mum no gasa woɓɓe naka nder pays toon ala heɓude on occasion no darnira woɓɓe kadi no toon noon
taway hiɓe sa hooti yerku nafoɗa ko fof e ɓawi hendade ɓen addu ɗo siko CFA joguiɗa sa ini ɗa faala sensude ɓen addumi 500 nama ɓe 500 nama ɓe landoma kadi sa heddina tawa lera ɓenno kaka peeyi to woni honno yiirɗon ɗum ɗon ɗo tigi tigi on nomi yiiri ɗum ɗon aventure on no walli buy kono no bonni buy kadi d'accord aventure on ko honɗum tagi simi wi no bonni o yahi goɗɗo no darni ɗo suudu o darna suudu ha o gayna presque o wonata e mayru ha o maayi no heewi tew kamen cuuɗi darniraɗi ni tawaɗi ala yimɓe joomum maaya artire woɓɓe surre ka woni toon inni ha ko kaari ɗo darnuno nde ɗo kono o maayi o yeehi wacci wonna hannde kadi si tawi mo joguino rewɓe sa inni rewɓe yoɓe hootu ɓe nama o min ala hootu ɗum ɗo wonira noon niin no yana bona bon ko fotuno aventure on ko fotuno si a heeɓi ko a nattu ɓe ma nden ɓe jooɗo daaranaɓe jardin ka golle hara ɓe takko ɗo walla ka piijinete wano beyidaranaɓe ɗo kaɓe golla haray ɓen ɗo ɓe iwata ɗon hiɗa andi haray an kadi ka wonɗa ɗon e hayso a yahata sakkat mois hara ennan on bete a yaha e waɗoya toon faami kono aventure yahowo 10 ans ara wona ka mum 3 mois on andi haray ɗon on haray wona ɗo woni kama haray ɗon koɗu wonɗa yaade hiɗa acci ɓengu ma hiɗa acci ɓiɓɓe woɓɓe ɓe wonay ɗon ha heɓataniraɓe taɓe tippali kam faami on andi aventure o moƴƴini kono bonni kadi way yaha e woɓɓe ta ɓiɗɗo koto ma jibine ta fottama ko ta anda ko ɓiɗɗo koto ma walla wara tawma andata ko ɓiɗɗo koto ma sina a nodda innaɗa a ɓiɗɗo ma no arde ɗo aventure on no walli kono no bonni kadi haray tigi tigi on en fof ko en aventure wonɗen kono eto ɗen no ñiiɓiren ka men ko ɗum ɗon woni l' essentiel on ko ɗum ɗon woni ɓuri wondude e important ñiiɓugol ka men ko ɗum ɗon ɓuri wondude e important yaagol ngol no moƴƴigoy kono noon wakam honno ko ɓeyna nokka tama no weli ha kono ko nokka maɓɓe on ɓuri welde est ce on faami par ce que hannde kamen no weli gollude ha no metti gollude ha si a wowta kono so yeehi ha a woowi ata yawa toon e welde ala heɓugol départ on fu anda solution ɗum ɗon satti haray ko torotoɗen musidɓe men ɓen haray goto kala yo watta illa si a heeɓi haalisi eto no yaraka ma moƴƴinira toon an kadi daara ko honɗum gollata toon haray ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude e men d' accord toujours ko andi ɓay gonga koyente ko wo honno ɓeynata wo junngo yani hondu iwata e ka ɓuuti toujours ɗe yewta ɗo fi laamiɓe men ɓen gila depuis 58 ha ka fewde ɗen ɗo ni noɓe ardori pays on noon hannde yani si yiltitike seeɗa wano deuxiéme régime on ɗum ko général Lansana Conté e comme no wirno ɗon noon inni en wondema mo boyi ko golli kon kañum jeeyi yo waɗir no faalira donc ko on tuma jalbendi fuɗɗi wadde quand même darnayɓe darni soodayɓe dammi soodi remayɓe remi julaɓe wakkili kadi évolue few noon tuma donc kono so daari wa noon tuma kadi ɓenna koyente kon yani sagalle nanayi ɗum kadi sagalle joni ko honɗum sendi hara sagalle ko enta kon touré norme ɓay touré norme min nanno ɗum ɗon kadi mi anda ko siropore kadi ɗum fof waɗama ɓaawa donc minen ko histoire on min andinira fi ɗum kono fewdo Lansana Conté hari sagalle no woodi iwiye ɗum ɗon régime Alpha Condé ɓe neutralise ko ente sagalle hari sagalle ala donc ko honto yani nafa sagalle si innama sagalle ko honɗum woni nafa ɗum sagalle sagalle ɗen hari ko ɓe innata ko hoore 3000 franc guine ko ɗum goto kala yoɓayno
ɗum noon kadi kadi jukkuɓe ɓe yoɓata ɗen sagalle noon kañ kadi si yoɓama ko pecce na wana pecce tati ɗe wonata ɓe anda ko pecce ɗiɗi ɗe wonata mana si tawi kono 7 heures mon on ko pecce ɗiɗi ɗe wonata yaha ka ɗum ɗo ka ɗe yaha ka préfecture ɓen hendo feccere ɓen ɗon kadi ɓe fecca yaha kono noon ala kulyalin ɗen sagal ɗe wonanoɗe yoɓede ɗen onon 7 heures on resete mon no woodi ko golliron 7 heures o kono hiɗon andi tum ɓawɗo ɓaari haray est ce que ɗum hari no hendede ɗum no mutude ari ɓawɗo hari si tawi sa lammini goɗɗo ko hawri o gandida buy donc an ganduɗo ɗon hiɗa sortude beru ko sortata kon watta ka jiifa ma inna ko punɗoɓe jonnuma ko coggu bireti ɓe jonni ɗum ɗo mulirano kono wonanoɗe ko noon ɓe wonno en ɗaynirde hari retour no woodi ka sagal moƴƴa ɓay o retour ko ɗum darnirte no école ji ɗi hari retour no woodi ka sagalle kono yano ha ala fende kon sagalle on boykota ka arno hoore 5000 sagalle on boykota on sed fayda parce que ɓeydino woni 5000 voilà woɓɓen hay si yoɓino hikkiɓe yeeso e on secteur ɗon ɓe ñamde wuɗɗi jawala ñamga d'accord faaɓe donc an fende kon fayda ko lasana konte mayata hari accanoma yoɓede d'accord hari yani si mi faami sagalle hari si innama sagalle donc ɗimbuɗi motidirteɗi ɗon koko gollitire wano école ji labtaneji laawi pompe ji e juulirɗe ɗum fof hari ko fimum mi sikku ko ɗum wonano wiyede sagalle donc ɗon hari si gollitirano no hanniri noon harano ɗon no laaɓa hara no nafa no woodi kono yeehi ha ɗin ɗon piiji fof joni ittama en yiiɗo wano yani kamɓe innaɓe no hikki yeeso ɓen ɓe hikkinɗe yeeso ɓen ɓay ko non wiyorta kamɓe fof arɗo wo vision maɓɓe on ko vision luttugol ka laamu arɗo wo vision maɓɓe on ko vision luttugol ka laamu donc mi anda si tawi woni ɗum ɗon ko yiɗugol pays on ou bien ko yiɗalngol yimɓe leydi ndi ou bien ko yiɗalngol hoore mum ɗum noon e analyse mon on selon analyse mon analyse an on min neɗɗo siɗa faalaka ma feewa iɗa faalaka ma hetto a haɓiray kono no Nelson Mandela haɓiri ɗo hetta leydi ndin ha para laamoɗa hitande hollaɓe ko ni yarete goto kala si laamike duuɓi 5 ka 10 e wontigi accutu goɗɗo ara ɗon leydi ndin nde hettoto fal force sa woni duuɓi 5 a wawaɗi gollude duuɓi 5 heddiɗ ɗin a gollali goɗɗo no arde kañum kadi tanta sansi kañum kadi daren korno kono noon si tawi arɗo o innike ka toon o hettoto golli golla nafi nafa ko toon tumo yaata o yaada e ñakko ko suwaɓe nangamo walla so maayi o yaada e gacce wonon ko démocratie joguiɗe andi ɗum andi gacce ɓuura wiigol mi gollanayi on ɗum ɗo ya haata e futi komi golli ala waɗoya contre andi 0 hay so on tigi maayi harano maayide e gacce harano wondi e gacce ɗen ka nder gayka toon gacce selata on tigi yimɓe ɓen a haalay tun haala makko Allah kadi harano hutti on tigi par ce que neɗɗo tagaɗo kala ko annduɗa a watta kon wata haala kono noon kala ko haalla ni ɗum ɗo a waɗay ene ƴettu dimam ma ngun for ɗumannoɗa holla jama on an ko a dimo komi wi komi waɗay faam c'est vrai e ko torotoɗen ɓe yeesoɓe men koɓe wi ɓe waɗay kon yoɓe waɗu ɗum ɗon haray ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude e Guinée en jo d'accord vraiment ɓe nani ɓe weltori kadi donc men jamaji ɗin kadi nani weltori par ce que kon waɗi ɗo ardiɓe ɓen participe ay jamaji ɗin kadi participe ay ko winite kon voie de développement e lawol fi développement on côté ji ɗin fof mo ɓe participe ay donc min no woodi min komi ɓeytata seeɗa tun par ce que en neɓata hewta ka waynodiren no woodi tun komi ɓeytata seeɗa gabe mi résima du coup fewndo Sékou Touré
e hetti hoore men alhamdulillah mo be weltike jamaji ɗin fof weltike Afrique en entier weltino parce que exemple ji ɗin fof fayda e nder Afrique ko Guinée ƴetta fi hettugol hoore mum parce que bi hettuɗen hoore men peeji buy kadi 1 an ou 2 ans après peeji buy kadi hetti hoore mum donc ɗum ɗon no wonani taw de den taw nafa e pays wonande pays on parce que on histoire ɗon no waali et ensuite piiji buy kadi gollama min minnayi piiji buy gollama kadi fewndo Sékou Touré bien sûr fewndo Sékou Touré piiji buy hari no woodi piiji buy hari no woodi par ce que hari so daari wano infrastructure ji yani piiji ko laamu ngu gollirta kon domaine ji maɓɓe ɗin e engin ji goo ɗum ɗon fof hari no gollude fewndon tuma mais ɗum ɗon fof ko à fur et à mesure ɗum ɗon fof woni ko boycoti ɗum ɗon fof woni ko iwi donc so daari on tuma haalano kadi probléme ji buy waɗi e fewndo makko diku wono pande zone ji prison ji yani sokugol goɗɗo ha maaya ɗum fof yani condamna goɗɗo condamné à mort ɗum fof haalama donc waɗama kadi yii par ce que hay si tawi woni menen mi yiyaali kono yiwɓe ɓe yii menen kadi histoire on holli men donc haray ɗum ɗon fof e ko fewndo hettuɗon hoore men woni ko ɗum ɗo waɗi piiji goo waɗayno kadi tawata hara ko devant tout le monde devant la masse wano pandes o jigoo waɗay wano selon no on tigi naniri noon po 8 novembre donc pandes ji buy waɗi ɗo yimɓe buy warama ɗon tawata hara ko ɓoggi waɗete ɓe pande ɓe haɓɓe ɓe waɗa ka dande ɓe wara ɓe et puis pourtant hara kadi ko devant tout le monde hara ko yeeso jamaji buy kadi donc mi anda ɓe waɗirani ɗum ɗon kadi fi mi adda on question noon avant mi feƴƴude ɗon ndaara sa woni no woodi ko ɓe toon ɗon ko ɓe waɗirani on ɗin pande zone ji est ce que hara jama o no dari hara jama no dari no ayni ɗum ɗon ko ɓe woni waɗirde ɗum ɗon ko misal fi yo jama on ƴettu ɗum ɗon fi wata mo be fillo ko wi'a hiɓe wadde kon ou bien ko yani ko hollugol doole e hoore population o ɓay si innama en hetti hoore men ganduma junngo porto goɗɗo susta men minade a memino to ɗum ɓe na ko barke Allah ɓe dow waɗi haasi ɗen hetti e junngo porto mais anda onon ko no yiri ɗon on tuma ɗum ɗon kadi ko watta yeeso yimɓe ɓen ɗon ɗo ko holno mi yiri ɗum ɗon taw ko adi kon taw ko hikkiɓe ka ñawoɓe par ce que ko kamɓe woni ñaawde ɓenna oɗo ko wareteɗo oɗo ko pandeteɗo d' accord bon Allah waɗi noon enen kam en ñaawoɓe ɓen ɓe suusata laamu ngu si tawi noon hawri goɗɗo a suusata laamu d' accord c'est pas la peine hiɗa yaaka ka tribunal harata wonno dole kema avocat o par ce que kala ko haaloyɗa ɗon janggo ka landitoytoyde ɗum ɗo ko ɓenni koye haalu gonga o donne ke ɓe warate haala gongam oɗo si tawi ko sokketeɗo duuɓi naggam inna oɗo ko sokketeɗo duuɓi naggam si tawi no addi ko warimo kon haalay no waymo par ce que eɗen andi ko warata goɗɗo si tawi hawrimo wari goɗɗo sa wara goɗɗo ko ɗum wari on ɗo donc aray est ce que saria on haray no wi wonno hara saria on no wi wondema hay mo warade goɗɗo so waɗi acte ji gono toon haray koyo wari non acte ji gono toon hay so waɗi kono noon ɓe waɗnamo condamné la mort ka way kono andi hunde kala no ardino donc ko ɗum waɗi ha simi landi on so tawi woni haray ko woni waɗirde goɗɗum ɗum ko hollugol tun kañum kadi ɓay haray ko kañum woni ɓorni dolokke laamu ngu fewndo on tuma ou bien ko so tawi woni hara ko hollugol misal jamaji ɗi non ɗon ko hollugol misal jamaji ɗi mais ko hollugol kadi jaggu d' accord ko hollugol oɗo miɗo wawi mo d' accord hande kadi goɗɗo foofata hay sa foofi simin hendi kama kamen waɗi oɗo ɗo min waɗatama ko ɗum taki en fin de compte laamu ngu yeƴƴiti tawi yaala hay goto ɓaawa tawi fo yeehi si ɓe warata kono a yalta frontiére o ayi ko ɗum waɗi ko heewi heddi ka frontiére ji ko heewi kadi yalti hewti ka jananiriji voilà ko heewi heddi ka frontiére ko heewi yalti donc et pourtant Lansana Conté kadi mi arta ɗon seeɗa du coup Lansana Conté était un cultivateur hari ko remowo donc mo andira ɗum kadi moƴƴano naafi ko président hari de la république kono jamaji ɗin kadi no ɗowtimo e hoore ɗum ɗon mo be kadi hari on tuma no wakkili donc e nder golleji makko ɗin piiji buy o golli kono hiɓɓiɓe ɓen kadi ɓay hari no woodi buy kadi ko hiɓɓimo ɓen noon kadi
piiji buy ɓe golli ko noon wi orta haray mo be e ka halfinira ɗon donc mi anda yani laamu Lansana Conté est ce que jamma on si si landama laamu Lansana Conté e laamu yani Alpha Condé ko honto e mum jamaji ɗin ɓurata suɓade ɓayle ɗon andi ko yeeso tu wonde yarde Conté mum gono suɓanto ɗon ma ko honto e mum analyse mum on jettiri si tawi hawri e yalti hedde ko andanɗa hoorema miɗo yiɗi kaari walla mi yiɗa kaari min on dey ka ɓerdam de e ɓaari mi tawama laamuji ɗin fof kono noon laamu Lansana Conté ngun ko mari chance kon laamu Alpha Condé ngun heɓaɗi ɗum chance hay si cuuɗi dari ke fewdo on sayti kono piiji ko ɗon fuɗɗi seerde d'accord ko ɗon piiji fuɗɗi seerde ko ɗon guine jon andi ɗum ɗo no seeri hari enen se yaltino a yeehi fayda ko ɗum wiyete rabitayma hitande fof pasodane ɗum wallina d'accord kono ka oɗa arno watti hande kadi ɗum ɗon heɓotako watte fayda ko ɗum wiyete dal piiji ɗin fof sens ko hay remɗa fayda ko ɗum wiyete ɗuɗa moƴƴude ɗum fof ko ɗuɗa moƴƴude anda siko kanko walla siko sens makko walla siko on ɗum fof ko Alpha Condé oɗo Sékou Touré no ɓuuri Lansana Conté sens hende ka demal par ce que on sadi kala ko remuɗa moƴƴayno d'accord on sefa bon Lansana Conté ali libéri jama on piiji fof no yombi ko heɓuɗa kon ko an jeeyi si a wakkiliki a heɓay si a wakkilaki ɗon kadi a heɓata kono on ɗo yewtinno arɗen ka Alpha Condé si a ko wakkiliɗa o ko wakkiliɗa a ñallay gollude ya a sooda ɗum hiranema woto ɗi lanna ɗon ko samfa o andi ɗon sansiji ɗi no ɓurdi kono est ce que kadi ɗum tawaka yani e leydi yani si minni leydi ko terre on hara ko remeteɗon domaine ji remeteɗi ɗin du coup on andi hari wono on tuma avant que no wirɗon noon ko Sékou Touré fewndo makko remugol ngol hari no jaabana hay temps Lansana Conté bien sûr on tuma kadi hari alhamdoulillahi ko cela veut dire wono on tuma hara plantation ji buy no woodi leɗɗe no woodi purureji no woodi buy ko tawata hara ɗum goɗɗo meeɗa soppude fayda on tuma leydi no wondi e dakamme na son faami leydi hara no wondi e dakamme kono joni o yiyay goɗɗo no remi ɗo dans 5 ans rek o artana kadi nden nokkure nde o remi ɗon woɓɓe 6 ans rek tawa ɓe artani kadi nden nokkure ɗon tawa noon hara nde lannali heɓude taw e nguure mayre on ɓe arta noon ɓe rema ɗon kadi ɓe haɓɓito goɗɗum yalta e ɗon kadi pourtant nokkure nden heɓali nguure est ce que ɗum kadi ɗon sikka tawaka non goɗɗum no tawa goɗɗum tawaka d' accord ça dépend e toppitagol ngol par ce que hunde kala ko toppitaka wawata moƴƴude hiɗa wawi remude ɗo nokku gotum ɗum fayda kono si tawi hawri hiɗa toppiti moƴƴay d' accord kono noon si a toppitaki wawata moƴƴude ok bon donc enen demal ngal hiɗen heɓude ndiyan ɗam no arde kamen moƴƴa kono ko enen no leggal ngal tottirte noon walla no ñamete o remirte noon woni enen en famade enen ɗi régime jangganaɗi ɗum kadi ɗi régime uji ɗo fof en heɓali ɗum par ce que hande se yewtude fi indépendance e ko fi yewtugol régime ji e rewɗi e hoore pays on ɗi ha hewti ka hewti ɗo no piiji buy waɗama ko gonga alhamdoulillahi e kono kadi piiji buy ɗe manquini en tori kadi toujours en ɓuura andude koye lamɓe ɓen en ɓuura andude lamɓe ɓen ko honɗum manqui kono toujours en torroɓe ko manqui kon yoɓe addan en fewdo ka faala ɗen ɗon fewdo ka hani arde ɗon andi si ɓe inni gonga ko ente ko wo wata o tigui accu ha kelle helta inna noon amay haray muraɗaray kelloɓen hooti haray bon haray muraɗɗin bonay woni donc haray eɗen tori jamaji ɗin e surtout eɗen tori autorité ji laamu ngun koteji ɗin fof e yoɓe wallito en ko manqui kon enen kadi quand même piiji hewɗi ko tawata hara duwaka manquede quand même par ce que eɗen mari capacité mum capable mum noon to ka pays toon piiji buyno toon ko tawata hara hiɗen en duwaka wullude e piiji gono toon en duwaka wullude
haray den tori be yobe watta illa dum don ka wonde wullirde don tawata harale dum don no der ton ko wawata ittude din goni don ko din don be duwa en daranade ndahara ko honno dum non na laamu nguntum non seulement laamu ngol lay mais aussi population kadi yo immo daro e domaine on anda way en hewti 66 ans de l'indépendance 66 ans hiden hetti hoore men kono ko ɗum wiyete 66 ans ha joni hiɗen e jagguji gono toon c'est à dire ko néocolonialisme yani koye nder ɗum fayida wonɗen so mantike e nder mi anda ko 28 ans ou combien d'années ko tawata Sékou Touré ardike en ɗum ɗon fof koye nder néocolonialisme yani on est colonisé autrement parce que so dari wano hande Afrique ko ɗum la majeure partie yani pays ji ɗin fof région ji ɓurɗi ɗuma sous région ji ɓurɗi ɗumannade ɗin on tawa hande fayda ko ɗum wiyete si tawi woni portoɓe ɓen itti juuɗe mum e majji tun ɗin pays ji ɗon ɗi yanay ko ɗum wiyete ha joni ɗen e colonisation ɗen dépendam ko kamɓe woni kamɓe yani ha joni woni dirige quoi kamɓe woni dirige laawi ɗi donc wona innugol ko Sénégal tum mala Guinée tun non so daari côté ji buy on tawayi fayida portoɓe ha joni ɗen gollude mabɓe e pourtant le mo gollidale mabɓe ko kamɓe jogui programme ji ɗin piiji go marsata so daari wano hande La Guinée en hetti hoore men ko gonga ko ɗum enen par ce que ko wiyeno ɗen ko indépendance totale on alhamdoulillah no nafi kono noon par ce que ko ɗum waɗi nafi hande portojo arata tum vap nde wotere inna ƴette ngaalu wongu ka leydi ngun hara o e duysodirali e laamu ngun jamais de la vie hay so yahay toon ko yahay par voie légale kono haniri noon o yarata si tawi woni koyo golluto goɗɗum ko tawata haraymo yanana on faami ko ɗum indépendance total on sengo gono nafi en par ce que ɗe mari réserve uji buy ko tawata ɗin ɗon ɗi wikkaka ɗi lancaka ɗum ɗon no toon hay si golliraka kono ɗum ɗon on réserve ɗon toon bonnaka donc ɗum ɗon fof non toon jaɓana on ɗon seeɗa ok ko andi toon indépendant on kañ kadi hariɓe gollude seeɗa secteur ji ɗin fof sakirano tracteur ji d' accord tracteur ji remayɗe arno voilà on sati ko peerel wiyeteno peerel kala heɓno tracteur remowo d' accord bon si tawi no hawrino ɗum ɗon ɓe continno si ɓe addi hikka o secteur ɓe addani o peerel ɗo tracteur ko arata ɓe watti ɗo gongal ko arto e kadi ɓe watti ɗo gongal harano fewnɗo wona ɗo arano ɗo fewniɗen fewnɗo par ce que on andi si tawi hunde toujours no ɓeydede yaajay kono sa addi tracteur o ɗum ɗo o peerel ɗo on ɗon si o boni o darike goɗɗo arata andi hay sa walliɓe hara a farliɓe kadi a wotiniɓe ɗum ɗo darike a addali on ɗon procé o maayi ma hay so tawi woni gon konten kon hay so tawi woni ɓe addanta ɓen ɗon deuxiéme tracteur ɓe ala ɓen kadi ɓe wawi addande ɓay ɓe wawata addidande fo nde wote voilà si hikka ɓe addani ɓeɗo ko arata ɓeeɗa donc no gasa e nder duuɓi ɗiɗi duuɓi tati hara fo hunditi ɓe fuɗɗito kadi ɓeydugol kaɓe fuɗɗorno ɗon voilà donc way ko ɗon lam Sékou Touré ko ɗon ɓe fuɗɗi yande kaɓe ɓeydano remugol ngol ɓe ɓeyda tracteur doole remugol ngol ko machine ji ɗi harayno fewnɗo kamen mi wawami wiide kala imminoɗo e haɓɓitotono ko ma hewto e La Guinée par ce que ko ɗum waɗi e nder hitande nden presque en anda ko laaɓi jeeɗi soñeten si a remi anda ko laaɓi jeeɗi soñeta ndiyan ara e lebbi jeɗɗi enen kamen Fouta ga kafoore to kay ndiyan heltata vraiment bon kono donc enen en duwaka weelede ko ɗum de en duwaka weelede ko torotoɗen noon sukaɓe ɓen population o guinéen o yoɓe wattu yilla e demal ngal watta yilla e ngal demal ko ngal demal wawata nawrude yeeso ko ngal demal wawata nawrude yeeso goto noon wawata wadde hunde il faut mobilise ɗe il faut mobilise ɗo woni hunde wotere enen gadi innen ɗum ɗo ko ɗum ɗo faala ɗe se waɗi ɗum ɗon kamen avance ɓiɓɓe men se yeehi ɓiɓɓe men haray no woodi ka tawa d' accord donc mi andi leer on fayda ko ɗum wiyete nangui en yeru ko raɓɓiɗi ko ɓeyta toon yeru ko raɓɓiɗi nder ko yowiti émission on ko yeru ko raɓɓiɗi ɓeyta noon en ɗon
e fi no waynodiri ren fi ko aroyta kon kadi ok haray ko adi kon taw yeru wonɓe jentade en ɓen fof iɗen hiwroɓe ɗen salminaɓe hiɗen toraniɓe jaam d'accord eɗen toraniɓe kadi ɓuttu torani hoore men ɓuttu haray yo wonu teddungal communauté haali pular o fop e haray émission on ko émission haali pular fop wona guinéen on tun wona sénégalais on tun wona malien on tun ko kala nanowo pular d'accord émission on ko émission makko haray ɗum ɗo ko needi e jikkuji wiya haray ɗum ɗo wona yoyitorde e guinéen on tun ko fop en général oui par ce que hiɗa wona ɓiɗɗo pullo haali pular goɗɗo iwa guine ko haali pular o ara tawa ma ɗon kono no woodi comportement mo anndanɗa hoore ma no wondir toon hara on haɓa hara wawa si tawi on fof ko nokku gotu ɗiwɗo d'accord haray ko ɗum ɗon toroto ɗen communauté haali pular o surtout musidal men ngal kañum kadi d'accord ok ok haray o weltanama monsieur Aliou ko ƴettuɗon sahaji moɗon ton fi tawdegol émission o donc haray no andirɗon noon 66 ans de l' indépendance 3 régime 5 président ko honɗum woni ko golla on analyse nayi hoore mo ko honɗum manki oɗon toon on analyse nayi hoore mo piiji buy gollama ko gonga ko honɗi honɗi min mi haalta ɗon andi no woodi buy ko heddi ko honɗi honɗi min mi haalta no ɗon andi notre monnaie c'est le franc guinéen hein devise men on travail justice solidarité drapeau men on rouge jaune vert eɗon andi ɗen mari ko tawatara no yuɓɓidiren en fof ko ɗum ko honɗi calɗi tati pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir judiciaire donc haray ɗiɗo iɗon andi ko ɗum ɗo doole men ɗen doole leydi men ndi haray hymne national men on ko honno wiyete ko c'est la liberté hein la liberté moodi sinama liberté haray piiji ɗin fof no nder ɗon haray o weltanama ko adi kon min salmini on ɓe ka rési kadi min salmini rési on to koɓe walli en kon fino programme ji ɗi marsira onon wonɓe ƴewde ɓen kadi inchallah e yittete kadi yontere hannde fi ko yoyti émission mi haalna on tun on est orienté par ce que hannde en orientike fi e fête indépendance on enen kadi non seulement e waɗalimo droit to bi mais yewti fi makko seeɗa hay so yoni wona faux kono en ñomiti seeɗa ɓay enen kadi allah tawni en koye nde ñalande tawta hara ko hannde kadi woni émission men o ko ɗum waɗi asi ƴettorde ɗum noon hay si wonali spécialement fi mum kono en mémorie seeɗa aray si tawi noon min fayike e moɗon haara meɗen tori yaafuye donc haara o weltanama e yontere hannde kadi si allahu newni jaaɓi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh